Yun na pala yun. Yun na pala yun. Ayan, nagsubsubli po di programa mi nabaluan at da kami monen with yours truly Manu June together with my partner John Mark Pastor nga DJ Pelaruar kararapaap no tanggapan na datay courses offered by Kuya Emil ang mga alam mo ti DMD kina Dr. ti Mental Deficiency kasla kaya nakanumuat nga i-master data. Anyway, Ka-Emil, talaga nga parte kan iti 97.7 Sweet Radio talaga mat nga dim nga baybayan iti tumunggal DJ ditoy including the 4-decade duo ket thank you very much ket kada kita agri-request ako ulitin mi ti text line mi 0915-071-3686 ayan announce nga in fact nagadado nga talaga mat ti mensahes ditoy and kung na natin manang ko i-request kung naman DJ Love Comes from the Most Unexpected Places by Jose Feliciano kung naman ko Gina. Pero nakantak din siguro mga 6 months ago and nalipatak pa yan. No, kasano titono na. Ngem, tapno laeng masatisfy ko mapatunayan. Ano ti mapatunayan? Mapanagnakak nga kinantak idi daytayan. Sige, sample lang kati may sangalin niya. Kinantak idi daytayan nga talaga. Sample lang oray no Ilocano, tapi lang English ko. Love comes from the most unexpected places. In someone's eyes you've never met, wants to get to know you. In someone's smile you can't forget. Nga na di pala ang kapsat ko Gina ay sample lang arod mo. Pero actually idi kinantakata ka talaga mga kakayat da Ate Fel iji abroad kaya dito tumupay apo nga babakat. Kasi kadaanan nga sunata ngam nagpintas iti kay papanan na nga kaya nasawan saan mo nga amo no paggapuan nga talaga mat iti ayat oray sa dino nga lugar agtaod nga talaga mat iti ayat. Ito kita mga mensahe sa palong. Dati nag-chat kaya di Rabi anak ko na. Apo, dakachat mo kayo di Rabi, so nga nasapa ka nagawid. Madi. Dating empleyado ti assessor's office ato nag-general revision mat ide. Ni kuya nga dati nga kagawad ti Norte, ni kuya Franklin Kabat. Anak ko na. Di message niyan Ay, sige, lalay. Kablaaw mo man no kwati taga Bugalyan Norte Bliss Association. Iti anniversary daw men no February 28, 2018 nagkablao ni kagawad ide kunam. No kwa. Hay. Agmulta ka no isun no bigat. Promise ko na naman. Wow. Mamante ka magkani Franklin itatapit ang pamilyado isunan madina ka malagi. And may nag-text po dito. Anak ko na. Good PM po, pabati po kami dito sa United Doctors Animal Clinic. Kay Doc Bing, Boss Mar, McCray. Natata dito Doc Brian, Dudes, Kuya Noel, and JJ. Request me one day, Discompiado. Thanks and more power from United Doctors Medical. Ay, Animal Clinic. Kung nakuman. Siya ito yung doktor ni Asumi, ni Flavi. Nagtakaak pa yun. Apo dito yung United Doctors Medical Center mo ti Manila, UDMC dito. Bagamon! Di Quezon Avenue. May kawak. Okay. Ang kumalipat dito nga pasdag, kanay mila palabasan, hindi agbasbasa akpailaan. Ano pa FDD pa ikan tayo man dyan, duwa atami. Agyaman nag-FDD ko na. Kablawak man manong tagajay Barrio Burgos nga permite ragsak dang agdingdingeg kablawak mat ni Kian ni. Ito tawag ni Kian. Nga kasalukuyang naglalaba ni Orly Gayam dito yung manong from Cabarrugis. Wow. Thank you so much, Ken. DJ, nagbuya kita kami, DJ, all the way from Madela Quirino nga nagbuya ti concert mi, DJ. Nagapupay Qatar. Ifugaw talaga amat, Apo. Thank you very much. Nga matik na ala tinagan mo. No, si asino ka man ading ko. Thank you very much. Ti nabarang agak mo kada kami. Kata, no, da panawan, o may kapay pumasyartahan tayo pinapapas iti panagaan mo tayo. Ngaro, nag-request, Apo, para iti sonata nga na po, alwan, doon nga champs. Okay. Doon nga champs, me. Bueno, alulod nga kunada nga masahod. Bueno, sahod ulan, dadagat kantala. Nga po, ngaro, enjoy the music.
amadi, idiyag din natwa atami, dagitoy ti agririri, agnaganti, pitot kinsinti, nakatugaw nga inanglit, agpinabasol anabangsit. Nagbingit to'y dwa atami, nagwangit rambol unig ti jeepney, nagpino ti driver ating itapnon, mapanagreferee. Damit anak ibiyang tay konduktor nga ang abos sa tupol nangisit na iramraman pa'y anapiskin. Taymit ko sa hero at tindera Maria tungiib tinagan na sangsangitan na tay lako na kamatis pariya na tugawan na. Iti pa nagkalupisak na kaslaubing amaladaga ingkusay-kusay nat saka na nagluka isjay pandiling na. Gaputa di makaanawa tay ting i-driver da impayawat na tay palsiit kini konduktor na ang isit. Inagaw mit tay tindera tay palsiit kunada bala na kamatis pariya kasla bulintik intirador na. At dadwa anagriri onek pampasahero agip ni taadakan payot amade idiyag din na dwa atami bagitoy di agririri agnaganti bitot kinsinti nakatugaw nga inanglit agpinabasol anabangsit. Nagpingit ko'y dwa atami nabwangit rambol unik ti jeepney nagpreno ti driver ating itapnon mapanagreferee. Itamit anak ibiyang tay konduktor nga ang abos sa tungkol nangisit na iramraman pa'y anapistin. Kaputa di makaanawa tay ting i-driver da ipayawat na tay palsiit kini konduktor na ang isit. Inagawit tay kunada imbala na kamatis pariya kasla bulintik intirador na. Nagsardeng di ap-apa gapukin tindira a Maria. Nagsardeng di ap-apa gapukin tungib a Maria. Okay, that's it. As requested, Dua Atami. Ayan, talaga mong na dyan, Mark. Wonderful voice. Balong talagang baliw-baliwan natin boses na. Well, in fact, permite ayat na kanyang DJ Alfonso Listay. Di tinulad mo ti Timek ni Ka-Emil. Ka-Emil? Emil, di ba? Saan niya? Hindi di ka pa. That will be a surprise to Ka-Emil Castillo. No, kaso nang matuladan ti boses na. Ha? Pati sigag taka. Okay, once again, for those who are watching us live over Facebook, yes, thank you very for much. Watching. Ayan, okay, yung apong makita ti pagrupaan mga duwa. Please log into www.facebook.com and look for Decade Duo Karuba or JM Pastor. Dagitang account sa po. And of course, post mo kadagiti pages ta. One. Thank you so much. Ang harod. From Katlines. Nya mo na apelyido na ato eh. And watching from Saudi Arabia, Latan. Kasi Latan. From Angel Corpus, hello Karuba, watching from California. Good PM watching from Hong Kong, from Remy Batallones. Good PM Yudita Karuba, watching from Greece. From Estefania Palor. Saan nag-notify live yung kuya apay nga ta? Para naman natin Digna de la Cruz. Watching from Long Beach, California, USA. Hello kada papang si Fing ken mamang Eli ko dita bulag is Bantay Ilocos Sur from Ara.
Aya and Mia. Panamot ni Harry Melchor, hello mga brother. Good afternoon, watching from Tabuk City, Kalinga. Brother. Watching from Spain, sigurado from Rocky Molina. Boy. And of course, si Bubuya man ito ni Cooks of Grand Zian Hotel. Yeah. Good afternoon, Kenka. Narod, asitigan ti election karo ba? Asitigan ti pa nagpipili, no sino ti agturay manan, kadagiti pagilya, ay tagiti barbarangay, lalaingin nyo kumati pumili, kas iti ko na dito isunata tayo nga tatay. Dengge man gayen, nuwan niya't pagsasaadang, no siya sinot panagkunam, agsubsobrag kurukurang, ni ka di politiko, wenno botante akas kanyam, asidigin ti eleksyon sino ngatak maadaan. Ay adung botante, anang rugian ang dawat, sigarilyo ken arag, ken maipispiso tingiwat, piman na kandidato, taot day takunanan tu, tagayang manglinlimo saan met anakarehistro. Il kaktitig-tig na iken garagaraw ti bulbulong, adua karkarin adua gasgastunjak pa'y amun ti putpunon, ada magmag na nagkamkampanyan nagibunbunong ti makan, isuday tanti pagkapuanan na tumaya ni Manungwan. Ilele kakaputpuno, tiis-isem ti kandidato, amin pakidanggayan na bareng lang no mga bakto. Siyak, ipasimentok to, amin ang dalan. Aramidog to amin nakatal nga dalan. Libre no tilungon. Buy one take one. Tinggen kainian, tinak may balakad, di kayag daw dawat, aglalo no harakiniwat, tapno awan bales, politiko mga bak, plataforma dati, kitang sangatay kwarta dak almanan. Dakay met a politiko, idulin yu ta kwartayo, tano di yu masapasap, dakdakel aparikot yu, agkay kaysa tayo, amang dalos iti gobyerno, laengin yut ag diskurso di kay mamirdi ti padayo. Wow! Il kaktitig-tig na ikan garaw ti bulbulong, adua karkarin adua gasgas tunjak pa'y amun ti putpunon, ada magmag na nagkamkampanyan nagibunbunong ti makan, isuday tanti pagkapuanan at tumaya ni Manungwan. Ilile kakaputpuno, tiis-isem ti kandidato, amin pakitang gayan na bareng lang no mga bakto. Ilile kaktitig-tig na ikan garaw ti bulbulong, adua karkarin adua gasgas tunjak pa'y amun ti putpunon, ada magmag na nagkamkampanyan nagibunbunong ti makan, isuday tanti pagkapuanan na tumaya ni Manungwan. Ilile kaktitig-tig na ikan garaw ti bulbulong, adua karkarin adua gasgas tunjak pa'y amun ti putpunon, ada magmag na nagkamkampanyan nagibunbunong ti makan, isuday tanti pagkapuanan na tumaya ni Manungwan. Isuday tanti pagkapuanan na